Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Бакай банк доллар 80 рубль 1 сом 34 тыйын. Эко Исламик банк доллар 80 рубль 1 сом 35 тыйын. Акча алмаштыра турган жай доллар 82 рубль 1 сом 33 тыйын. Халык банк доллар 82 рубль 1 сом 35 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83 рубль 1 сом 35 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81 рубль 1 сом 35 тыйын. Банк Азии доллар 82 рубль 1 сом 35 тыйын. Оптима банк доллар 82 рубль 1 сом 35 тыйын. Дос Кредо банк доллар 80 рубль 1 сом 34 тыйын. РСК банк доллар 80 рубль 1 сом 34 тыйын. Айыл банк доллар 82 рубль 1 сом 35 тыйын. Бакай банк доллар 82 рубль 1 сом 35 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.